Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Amisawa kamoro maitire janeno mar Color TV odiochieng' ndi mokwongo maniendo mar chieng' wuok tich kata wuok tich mokwongo e dwe mar adek higani endi mar 2020 to kod auchiel machiegni e weche manyien e kidieny endi mar dier odiochieng' nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa en nyadendi Bella Achieng' ka weche gi kimedi nyalo luwo ka okali mbui magwa mag tudruok maniendo Color TV live e Facebook X @Color TV kaachiel kod YouTube Color TV Kenya. Wachako kamodo ni anyuola mar maneja od bura nendo Maimura Dikir mosenindo Joanna Ng'eno koro ywage kanyendo ka gipare kaka jatelo mobende nochiwore mar mondo mine okonya anyuola nendo kaachiel kod oganda mowuok e kar chung' od buche noendo ka otelne kod minode oywago chuore onogo ma oyango ni owe kapod otin kendo ne gintiere kod lek mathoth mabende ne gigeto mar chopo kanyakla to mano endo koro ok nyalre wach mabende osire kod wuon mare kaachiel kod min mare ma oyango ni tho mar wuodgi noendo okawgi gi wuoro kendo apoya kalore ni ne ok gichano. Inyalo paro ni jatelo nendo nyocha nowito ngimane masira makoch mar ndek kalapapla e gweng' nendo ma Chepkiepa modore kar chung' od bura ama Mosope kaunti onogo Manandi. Tuliachana na yeye asubuhi akienda sherehe na mheshimiwa Ngong. Alitoka hapa kitu saa 4 saa 5 hapo, lakini ripoti tulipata jioni kitu saa 10:30 ndio tulipata social media ndege imeungua, na tulikuwa tunajua hiyo ndege alikuwa anatumia. Sasa kutoka hapo tukajua alikuwa amangu wenye walienda. Tunasema tu pole kwa familia yetu, hata watoto wangu. Pole sana, imekuja kama mshtuko sana kwangu. Mimi bado ni mdogo, ndio tumeanza maisha, lakini natumai Mungu atanipa nguvu ndio niweze kulea watoto. Asante. Lakini wakubwa ni twins, alafu sasa wenye wamezaliwa moja. The young one is 2 months old. 2. First born. Ingine hajaanza bado. Kwa tu sawa. Mimi sijasikia anything bad. We have been friends since mimi vile niliolewa hapa, walikuwa tu marafiki tangu. Haikuanza juzi. Mzee alikuwa tu mzuri. Ndio alikuwa anasaidia wazazi wake kila kitu. Lakini tunajua tu Mungu atatake over. Kwa majina ni Jane Sang. Nasema tu pole kwa mtoto wangu ambaye nilimpoteza jana. Pole kwa baba yake. Pole sana kwa baba yake. Alikuwa rafiki wake wa karibu sana wa baba. Naomba tuvumilie. Najua Mungu atatusaidia tukishiriki, tuvumilie wote. Alishiriki na yeye kwa kila jambo akiwa rafiki yake. Ngong ambaye alishiriki na yeye kwa kazi yote akiwa rafiki yake. Na pia ni mtu wa familia. Tunasema tu pole. Nasema pole kwa mheshimiwa Ngong, mtoto wangu na marafiki wake wote. Nasema tu pole. Majirani zetu naomba tuseme tu pole. Mungu atatusaidia. Mimi ni Richard Sang, baba wa marehemu, baba ya SportsPesa, Mr. Rono, the late.
Kile najua toka maoni mwangu nasema pole. Alafu nashukuru sana wenyeji na waombolezaji wote kuja kukaa na sisi tufariji jamii pamoja na kijiji kwa jumla. Kwa wakati huu ni jotelo duond bu siasa nendo mar ODM pod medo chung kar tiendgi ni angango gibiwuok e piny owacho manywanda kata broad-based kendo gidhi neno ni giloso piny owacho mabiro bang' yiero ma higa manyien mar 2027 ka gitwag e kaunti nogo ma Migori ka otelnegi Kanyendo kod Ogai margi Laktar Oburu Oginga, jakom margi Gavana Gladys Wanga kendo jotelogo eko mamoko giyango ni gintiere kod geno mar loso piny owacho kendo twag dhi chako Kanyendo kod duond bu siasa mar UDA kamire gi kwedo e jotelogo eko mabende koro balo kod dwaro margi manendo mariwore kod UDA magiyango ni ogibiyie mar mondo mi koro opogi. Karibu sana. The negotiations will come and they will go. And we are going to have our NDC. These people have been saying that Oburu is illegitimate because he was not confirmed by NDC. We have called NDC on 27th of this month, and we are inviting them to come, and if they have anything that they want to say, let them tell the people of Kenya through our NDC there, and we shall meet them there. Watu wabunge 5 na gavana mmoja wa ODM ambao wamekataa mwelekeo wa chama. Sasa wabunge 5 juu ya 100 na gavana mmoja juu ya 15. Jamani, watatuzuia kutembea barabara ya kupeleka watu wetu katika uongozi wa nchi mwaka ujao kweli? Hawawezi. Wa Migori mnataka power? Mnataka power? Hebu nione wale wanataka power kwa mkono, kile mtu anataka power. Baba ametuacha wapi? Wale wengine ambaye wakiongozwa na Orengo wanataka kwenda kwa maandamano ili watu wakufe, watu wapigwe risasi, wamama wapoteze watoto yao. Tunasema shetani. Sisi kama watu wa Migori tumepigwa risasi, tumeumia ya kutosha. Safari hii tunataka tukae kwa meza ambaye serikali inagawiliwa, tupate serikali. Na nimesema kama kiongozi ya ODM moja yao ya kwamba 2027 sisi hatusindikizi mtu kwa harusi. Tunataka vitu viwekwe kwa meza, tunataka tupate MCS wengi, wabunge wengi, senators wengi, governors wengi, na deputy president pia inakuja ODM. Wapende wasipende. Kawabire County ni lima Kisumu oro ni jopiny mawuok North Seme saba County ni lima Kisumu koro ywagore yo malich mokalo kaluwore kod njawruok mar arita kwe mokwako gi gwenge makono Endo kagitwa kod Kala TV giyango Kanyendo ni ngimagi koro nitiere andaki mager kendo kuo bende koro medore mana kaka jafumbo marwa Justus Adoyo leronwa. Arita kwe rach ochopo kama Seme jindo gi dhok e udi. Sani wan gi kes mar dhok manokwal gi lori. Gweno to sani joma obiro ka owe askari koka madok kido gwen. Anguro okiket kat gik mane kwal kata chon. Kuoni malo jaduong e North Seme ka. Kwayo maduong eni ka sirkal oseloswa yore to gikelnwa arita kwe kata police post machiegni. Wan ka gimoro yudi to kokiringo e Siaya County to nyaka chop nyaka Arambe Chiefs Camp kucho mabe ka koth ochiro kinyal chopo then Oboro. Wakwayo weche mag arita kwe rach. Sani kuo ng'eny ikwalo dhok. Nyocho kwal kata dhok ka jiranda dhok 4 osekwal diriyo. An gi luoro kata ganindo gotieno kanindi. To ka obedonwa kanyo to wang'e ni odhi kelonwa police post machiegni manyalo patrol kata gotieno karito gig mwandowa. Kwe megweng' rach kabisa. Nyithindo welo moko kwelo nikech koso, moko kwelo nikech timbegi,
makata sechegi ok wanyal bedo kod jamni motwe laro. Wagombo police post machiegni manyalo konyowa, nikech inyalo kwali kata mana kaka koro wawuok wabiro kani, inyalo dok miyud ka gwendi omaki. Koro mago duto e shida ma wan go kama wantieni. Tend arita kwe ber mondo kelnwa polis machiegni manyalo ketonwa geng'onwa gik mang'eny machalo kamago. Gi sirikal mondo ong'e nyithindwa madonjo kuogi moko to chande momiyo gidonjo. Jatend migawo mar omenda moluor John Mbadi ng'ongore chieng' makamu kwa wuono mole nyim komiti ma ochung' ne bajet e kinde niendi ma kore timo ikruok ne bajet ma iko omenda 2026-2027 ka otwak e kinde noendo yango ni piny owacho oseketo okenge go eko mathoth mag eko mag biro neno ni chenro go eko mag bajet kaachiel kod tiyo kod omenda otayo nendo makare kamoting'o duoko piny e kwan mag omenda ma bende tiyo godo e tije go eko ma bende ok ochuno kaachiel bende koda aneno ka nyindo migope ma piny Kenya olo kawuok e pinje go eko ma oko bende koro oduok piny. Bende yango ni tiend counties koro idhi miyo omenda mar shillings bilion 420 manindo mana kaka nyocha ne osewachi kinde noendo mokalo e kinde okenge mamoko madhi neno ni koro omenda jopiny otigo e yo mowinjore. Protect priority expenditures and maintain public debt at sustainable levels over the medium term, while enhancing the government's capacity to respond effectively to emerging shocks. Number 6, Mr. Chairman, you again asked me to give the basis for the proposed vertical sharing of revenue for financial year 26-27. Mr. Chairman, in the financial year 26-27, we have proposed a total allocation of county governments of 495.7 billion. This is made up of 420 billion to county governments as equitable share of revenue share, which translates to 21.9% of the most recent audited and approved revenue, and 75.7 billion as an additional allocation, both conditional and unconditional. And of this, 18 billion will be financed from the national government share of revenue, and 57.4 will be financed from proceeds of loans and grants from development partners. So details of the allocations are captured in the bill as follows. Division of Revenue Bill 2026. The proposed allocation of 420 as county government equitable share, revenue share in 2026-27 is informed by the following circumstances. Number 1, ordinary revenue shortfall. Against targets over the years as well as expenditure pressures. Specifically, ordinary revenues have underperformed by 111 billion as at end of December 2025. Estimates of ordinary Jatend migawo mochung' ne teko kaachiel kod modhi e pacho kaendi James Opiyo Wandayi oyangore piny owacho dhi chwalo teko sitima e gwenge duto maonge dewo wang' amora ka otwak e kaunti nogo ma Nakuru wuod nogo ma Elbagon kendo chenro mar keyo teko sitima e gwenge ma kono endo dok ne jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ma oyango kanyendo ni osechiwore kendo chwalo chenro mag dongruok e gwenge mopogore opogore. Kuom mano endo koro oganda ma pacho kaendo jiwo mar mondo miyo yosir lwedo kendo chak yiere kendo e yiero ma higa manyien. Siku ya leo tumekuja hapa kuanzisha kirasmi miradi za nguvu za umeme, miradi za stima katika hii ward ya Elbagon na Molo constituency kwa jumla. Mwaka huu wa fedha, Mheshimiwa Rais William Ruto kupitia bunge la taifa ameweka pesa taslimu shilingi 3.2 billion katika hii county ya Nakuru kwa ajili ya kuunganisha stima kwa households au nyumba karibu 33,000. Constituency ya Molo ikipata karibu shilingi milioni 350. Kwa hivyo hiyo ndio mpango ya Mheshimiwa Rais, na kulingana na
mpango ya Mheshimiwa Rais anatakana ya kwamba kila kijiji kiwe na stima, na ikiwezekana stima ifikie kila boma, ikiwezekana zaidi stima ifikie kila nyumba. Hiyo ndio mpango ya Mheshimiwa Rais William Ruto, na amesema ya kwamba katika enzi chake, chini ya uongozi wake, stima isiwe jambo la wadosi peke yao, ya kwamba stima iwe haki ya kila mwananchi, awe maskini awe tajiri. Na hiyo ndio kazi mimi na wizara yangu tunamsaidia Mheshimiwa Rais kusukuma. Kazi yetu kubwa, jukumu letu kubwa kama wizara ni kumsaidia Mheshimiwa Rais William Ruto kutimiza ahadi zake kweli. Na sisi kama wizara tunatoa hakikisho kwenu ya kwamba ingawa wengine wenu bado hawajapata stima, msiwe na wasiwasi. Tunaambiwa ya kwamba safari ya maili 10,000 huanza na hatua ya kwanza. Hii ndio hatua ya kwanza, na kwa hakika tukishikana tutafika pamoja mwisho wa safari, ikiwa kila mtu atakuwa na stima katika boma yake. Na la muhimu zaidi, mambo ya maendeleo katika nchi yoyote inahitaji umoja wa wananchi, na vile vile inahitaji umoja wa viongozi. Sisi sote ni Wanakenya, na Mheshimiwa Rais William Ruto ndiye kiongozi wa Wanakenya wote, bila kujali kabila, bila kujali eneo au sehemu ambao wanatoka, bila kujali mambo ya vyama vya kisiasa, bila kujali dini wala rangi wala jinsia. Yeye ndiye kiongozi au rais wa kila Mwanakenya, na amesema ya kwamba Wanakenya waungane tukiendelea mbele kwa mambo ya maendeleo. Janero mara yena mar maromi wakauyo yo mokwongo ikideni endi mara diero dio chieng' waduogo bang' nyira machoka kumano endo mer manakete e Kala TV. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde, ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Machiegni kendo jotelo duond buch siasa mar ODM mawuok e kaunti ma Kilifi koro dwaro mar mondo oket kwe e duond buch siasa onogo ke mar mondo gimed bedo motegno motelo ne yiero ma higa manyien mar 2027 ka gitwak e kaunti ma Kilifi ka otelnegi koda gavana Makono Gideon Mung'aro koda Senator Stewart Mazayo ogiyango kanyendo ni gidwaro mar mondo jotelo duto e kaunti onogo obi oyiere kanyendo kod otik e duond buch siasa mar ODM kagiyango ni kama Raila Odinga ne oweyogi e piny owacho mamanyuanda ema pod gintiere ka e kinde nendo bende koro ne girwako kanyendo jotelo mathoth mowuok e duond buche siasa mamoko kendo riwore kodgi maduto owacho ni gisiro dwaro mar biro loso piny owacho mabiro. Tamaa na njaa inazafanya mtu afanye ile ambayo haistahili. Tunasema hivi wale Kaloleni delegates ni 22 pale Malindi pia si wengi. Ukisema hii timu yangu ya Kaloleni, mkiwa hiyo timu nzima, nitawatafutia kazi mfanye moja, angalau kila mtu apate kipato. Mimi nilikuwa chama cha UDA. Yes. Sawa sawa. Lakini
Nilikaa na nikafikiria sana, nikatafakari sana, na chama cha ODM ni chama cha upendo, chama cha umoja, chama ambacho kina ukarimu, na mimi naamini nimekaribishwa, manake najisikia niko nyumbani sana, na naamini mnanikaribisha, si ndio? Karibu sana. Kwa sababu niko na upendo wa... Kilifi County imetambulika tangu zamani kuwa ni county ya ODM, na hata marehemu Raila, yeye hapa Kilifi ilikuwa ni bedroom yake. Na tumesikia kutoka kwa Mheshimiwa Ken Chonga, amesema kwamba 2027 siasa itakuwa ngumu sana, na sababu ya ile heshima tunayotaka kumpatia Mheshimiwa the late Raila Amolo Odinga, Mheshimiwa Gavana, tunataka tuzoe viti vyote ndani ya hapa Kilifi County. Fahamu kama wanachama wa ODM Kenya nzima, hata si hapa Kilifi peke yake, a stronger ODM means a stronger presence in government. Ndio maana lazima tu strengthen structures zetu za chama kuanzia mashinani, tuhakikishe kwamba members wetu wamepata kutambulika na wamepata ufahamu. Najua baba alifariki na baada ya baba kufariki kumekuwa na mivutano mingi sana. Wale ambao labda mioyo yao inavutwa upande mwingine, wale ambao mioyo yao imebaki katika desturi za chama. Na mimi nataka niwaambie kama watu wa Kilifi, sisi Mheshimiwa Raila Odinga alituacha katika broad based government, hiyo ambayo sasa sisi tuko. Si mimi niwaambia, si kazi siku ilalia. Hii kazi mimi siku ilalia. Raila Odinga baba alituchukua akatuambia sasa hawa tutafanya nao kazi. Huo ni wajibu. Lakini sio ule wajibu wa kwamba tutafanya nao kazi. Sisi tuna jukumu la kushirikiana. Kuna wenzetu kidogo wamesikia hawaridhiki pale wako, lakini bado ni wanachama wao DM, si ndio? Nao tumesema sisi tulikaa pwani nzima, viongozi waliochaguliwa na PS alikuwa hapo, Waziri Joe alikuwa hapo. Tukasema sisi kama chama pia tutakuwa na jukumu la kuita hawa ndugu zetu kuambia sisi tutaelekea hivi pamoja. Wakikataa, si watabidi waje Kilifi watafute wafuasi. Sasa wakikataa kufuatana na hizo, wakija Kilifi si wafuasi wote wasema hapana, nyinyi hamtaki kusikizana na wenzenu, kwa hivyo kwendeni. Sisi bado tuko kwa serikali ya broad based. Leo hii tukitangaza hatuko broad based, hata huyu mtampata bamba asubuhi mapema, amerudi nyumbani, si ndio? Sisi kwa hii serikali tuko na mawaziri wangapi? 5. Tuko na ma-PS 13, mmoja akiwa Fikirini. Ile ambacho nakubaliana na nyinyi Kapura na manakadho wadana michumbi konendo ni jotend ODM kachiele kora judinjo salama woke kaunti mo Mombasa koro osidho kanyindo jotend migao mochungne mwando mantiere buolo kachiele kora nembe Ali Hassan Joho mar mondo mi odhi obed jalob jotend piny Kenya yiero nendo mabiro kinde ma odhi ODM dhi chako twak kod duond buch siasa mar UDA. Ka otelnegi kod gavana kaunti mo Mombasa Abdul Swamad Sarif Nasir oyango kanyendo negiikore mar mondo mi koro Joho odhi obed jalob jotend piny, ka jowuono wacho ni oromo e kinde mabende gijiwo mar mondo mi ODM obed kanyakla, ka giyango ni gwenge makoa dhowadh nam chumbi ODM osebedo ka nitiere kod ambi kuom manindo lemo mar jalob jotend piny Kenya giromo godo. Basi kumbuka vijana wote sisi kama chama cha ODM ambao kwamba Jir ni mmoja wetu, tumesema hatuingii kihivi hivi, tunaingia tunataka kila kitu. Hata pale kwa deputy president tunasema lazima atoke kutoka kwa chama cha ODM, na Mungu atajalia, na namuomba aombe kura yeye mwenyewe pia. Mimi nimemwombea kura, na wewe pia ujiombea hapa kura. Waziri wangu, former governor, former MP, ulikuwa bado kuwa former councillor tu, lakini ukija hapa na wewe ombe kura, because we believe that 2027 sio mambo ya 2032. 2027 you have the capacity of being the deputy president of the Republic of Kenya.
sisi ni viongozi wa kisiasa, na mtu yoyote hawezi kujifanya ama kujipeleka mbele kusema yeye ni kiongozi ya viongozi wengine wa eneo hii ama wa eneo za Kiislamu ambaye ziko Kenya. Ni sisi kusema nani atatuongoza, na sisi tuko na imani na hawa viongozi wawili, gavana wa Wajir na waziri wetu ambaye anatoka eneo ya Mombasa. Tuko na imani na wao kwa ajili hawa wanaheshimu viongozi wengine na wanatupatia mkono ile mahali tuko na shida. Na mimi, I have the ambitions. Let me tell you, I do have the ambitions. I have no business being in leadership kama sina ambitions. And I'm sure many of my brothers, and the most important, the critical bit of this conversation is to set the foundation that anyone in this country, immaterial of where you come from, kama wewe ni Muislamu, kama wewe sio Muislamu, kama wewe umetoka kwa jamii wengi ama kwa wachache, kama wewe ni mweupe, kama wewe ni mweusi, kama wewe ni uko mrefu, ama ukitaka kuwa rais uwe na nafasi ya kuwa rais katika taifa la Kenya. Umeelewa hiyo? You should have the right. And for me it is the principle. There is a Muslim leader that I have called upon to help me katika mambo ya msikiti, katika mambo ya madrasa, na leo katika mambo ya Quran competition, who has always been ready and willing, ilikuwa ni Hassan Ali Joho. Kwa hivyo mimi kama ndugu yake, na tulikuwa na yeye in the first council, when he aspires for something bigger, it makes me proud, and I will always be number one supportive of that endeavor. Kanyo bina bakele giko marmi weche manyene kidini di maradiero do chingo tude kanye ndo kuchupo sapara ikidinyo nogo marma chigni paye mane ndo marapodho chingo mabende obro kelo ni weche mamoko mathoth kaka gimedo molo no mesa maro mar kawo weche manyena erokamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko. Nyinga Joash Odhiambo Mitula ka jaloko marwa Nyadendi Bella Chieng ka weche gi kimede podi nyalo luwo ka okale mbui magwa mag tudruok manendo Kala TV Live Facebook, X @Kala TV kaachiel kod YouTube Kala TV Kenya. Bed kod odiochieng' makare.